Nagaliang jang kaseng hito Southwest Khasi Hills. Hadian bekli iling bagilat patai kubor halor kejingkren jung siem ka hima maharam bat ke executive committee bakadan kejing terwa banai ka kendo jung hima ka badan da ki bon ekar syak spai BSF. Nagaliang kaseng kaong bakas ngo day banai kejing kersyan ka baklanya ka KSU halor kene ka benta. Kaseng ka kwa aru banyo ikjing syai na usiem ka hima maharam halor kisau telikimat. Kini gimat ki kentup ya kabeneng kong kalong bakum kaseng ka kwa baklina do meno unong ket kam jang wek seng san pertai ke bela me sarkar kata secretary ke NPP Meghalaya State Unit uba ket borlang nongrem. Bereru vice chairman ke MGCC ulong unong aiktien jang ka executive committee jong usiem. Kami pak gejegli kalong kanungot ki menteri ke badan ke executive committee ke babat kamru kum kinong elam san pertai. Kajingkeli ka balai kalong hato ki kendon an jang district council ki trekam ne em yang usiem bad igi menteri jang kene ki hima bagen ele kam san pertai kat bamani upat ba kat bami ki kam bad kajingkeli ka basau kalong balai kam shumladan gajing terwas ko bahasa ka sarkar jela kapor ba ka sarkar ka wat jaka ban bo ek office jang ka civil subdivision ranikor ha ka ba ki weki hima kila terwa rengkat ki kendon bakin ai ki kam grade C bad D bad bakin perkat shwai ki kun ki hajar rajong bat kila le da kajinge tepat ba ulau shosho baka kamsok bane penbet ki kam ki jam bak sarkar jela ndrei bat ka bor sipai jong ka sarkar pedeng kalong tang kajinge onong ka basisian bala die ki bat nang ta pedek selong kajing sya pentut hadian habot ki sipai BSF kumta nagaliang kaseng hito ki kwa bausie mun pensyashwa halor kini kimat kaseng katep bakat kum ke notification jong ka KHADC kabel penmi ha kasau terek uyayong arhajar arpulai kabla kedau bat batai syai halor kini ki benta ndrei gilaong bak igom bausiam ka hima maharam ulapan kenlut ya kini ki jing pentep kat kum kan ka notification jong ka KHADC kumta nagaliang kaseng ka kentu usiem baun pensyai gilaong syo bagi aga jing kersyan ka baklanya ka KSU halor ka jing temu jong usiem bande ya kana kendau bat ki kersyan ka KSU ka bapersya ya kum kan ka jing temu Yagane lepentip da upol ternyang ubadai presiden kahito Southwest Khasi Hills District. Nagaling jui kum kaseng hadin ba ili leng ba kilak bathai kubor kalau kejingkran jumusim kahima maharam bat ke eksekutif ba kaladon kata kejing terwa kapal ai kata kendau jong kahima kaman kot daki thau lani kispa akar syaki sipai BSF nagaling kaseng isngeudai ba ai kecing kersyan ya ki isu halor penikamat nalor kata ru keseng kwa ban yo kecing syai shwa hausim hima maharam halor isau tli kimat kabani kong kalong ba kum keseng ka kwa ban keli nadu meno unong kikam jongka political party kabayalam ya ka sarkar kata sekretari ke NPP Meghalaya State Unit ba kit borlang nongrem badai vice chairman jongka MGCC balong no aikin lani uspuk person jongka ni ke eksekutif jongsim kata kali ke jingkli nakling jui kum kaseng pad kabaar kan mengut ki menteri ki ba don ke eksekutif komiti ki ba bat kamru kum ki nong yalam jong ki seng san pertai kumbang ilai hi dala ke jong kifa bat kabalai hato kita kendon an jong ka district council kita rikam ne am yau ni usim bat ki menteri jong ka hima bakin yale ka ikat pemon yau bat ba kat ba mi kikam sakawi uta ka jingkli ka mi nakaling ri ko seng kalomba balai ka syam ladon ka jing terwas ngwa syaka sarkar jelah ka por ka sarkar ka wat jaka bandu ya ka headquarter juga civil subdivision rankor hakata por ki wei ki hima ki laterwa ahlo ki kendon ba ya ka kam grade C and D de ban perkhat shwa lani ka first preference ya ki khun ki hajar jong ka hima but da ka jingin tipet ba ka khamsuk banikan bat ka sarkar jela hendrai bat ka central force ni shipun power bakalong ba lanyo tang ka jingsha circle ki padba ani ka jingsha tharais niu ani ka jingsha subas niu agi ani ka jingsha pentut
jungki lada kai jingsha puntut jungki ba ada kaya lani lada daya kini kumta na kaling kumkaseng ni bandiang bagi kwa ba usim pensyai shwa halor kini kimat ba kaseng ka pensneu ba lada usim umtip je kita kendol an ba kelapan kubor kaseng kaman si balik wat je kita an ban wala hakmat jung kenang ba ngineshai ba kenang ba kipat ba kindup yo ya kajing syai nomor fi katkum nomor kaseng katip ba katkum ka notification jong ka HPC dated 7 April arko apply kabala kedau syai halor kini ki bentan henry bi bumi usim hima mahram ulapan kailut ya kaba kaseng ya kaba mi kum kaseng nim sutunat kumta nakaling kaseng kakentu usim ba pun syai shwa ya kini ki jingkli ki ba kaseng kalapu hashwa ba ya hashwa ba yaklen ikui hikam nomor pi nomor ba kumba milaong hakmat ba in ai ni kishan ka baklan ya ki issue halor kani jing tumu usim ban di sibun ba ya ka kendau shekui kui patibor ki ban habar kahima ba kaseng ngin kum kaseng milerai milaya menjur ba radai ha unu put lani ban jam shikui ki peta kum kaseng gilong balakloi ban ya tenju lani ban poyo unu put radai hakili ki peta lani radai hakili ki sinjam